kitab amani haibasida ummat asigi ulama punamakna yanaraba adugumba kitab amani haiba kitab asi Hazrat Imam Bukhari rahmatullah alayna ibiramba amasung hadis amaman iyu matamda kaya yamna section biramba haibda wusul tawraga adui matungda wuzugi halata hadis amamam i hadis ama ira matungda mathangi hadis ama igen khalapa tarawdi amuk ana wusul tawi wuzu tawi aduga amuk hadis ama i asumaina yam khaba hadis asi hadis ki dari kasi masibu Hazrat Imam Bukhari na ibirambani chahi kaya chang mal ikhlas aduna maram muraga hadis ki dari punamakti hindok choidok na ulama kiram na masigi Bukhari Sharif asigi izzat tawi adar tawi hariba Bukhari Sharif asida hadis ni sim tarid ka chani kumfuni thoini yauri wasi amasung hauzik aikogi mangda famiba talib ilm amana miyam jo mangda solaga tahanriba hadis asi aroiba hadis ni amasung masigi hadis asigi artha haidri meda mangjogana miyamda ena khanganjanini madudi Hazrat Imam Bukhari rahmatullahi alayna mahaki chawkha hadis asi ahum bada innamal a'malu binniyat haiba hadis adu madu purakaga dari kasi hobiki magi arthadi amal kuding maggi yumham qabul hoiba masu hoidabagi maru hoiba famse asim bandiyat natraga sengda adum negane ariba hadis asi puraga hadis tamgadu iba talib ilm sing takfiri ko ustad sing punamakta Imam Bukhari na kangan gre amadi takwi dambi bagi thabak tawniba punamak asida thamoi gi ni chum badar ka hoy Allah fakkan ya binaba gi damak tawwa amal do madu khamtang Allah tan qabul tawi gani karim bahari ba niyat asida asoiba aur dunia goi bakal nei ki targadi mari amal do mayam ka chaune gon uraga so qabul tawa aduna lain kasigi ahubada ai hadis asi puramaga Imam Bukhari rahmatullahi alayna talaba ulama awam iman wala kuding magta khangan beri magani aikogi amal kuding makiyum hamsi niyat siyam bahai basini niyat siyam do taragadi amal meyam tawagasu madugine ki leramoi Allah paki manata ai hadis asi puramaga ahubada nasiyat tawbikra matungda Hazrat Imam Bukhari rahmatullahi alayna dari asina iman amasung namaz roja hajj zakat jihad asina jingba tongan ba panduk mayam purnaga dini iman gi oiba afam khuding mak sandok la takbi gre Quran Karim gi ayat amasung Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam gi musiraba singlaba sanayatang sing sigi ambaidagi marakta sigumba panduk mayama mada dini wafam loina maksugaina takbi gram matungda hauji aroiba panduk asida purakni wafam di ahan mamakada Allah rabbul alamin gi sanayatan Quran Karim gi ayat matika mani wa nad'ul mawazin al-qist li yawmil qiyamah masih Quran Karim gi ayat mani Hazrat Imam Bukhari rahmatullahi alayhi amna thak wamba aur dari ibada yamna adai punamakti hendok thodok gunnama mamud Allah bang nabi aduna marumuraga dari kasigi panduk puding maki au basida Quran Karim gi ayat amanatlaga amma panduk aduga janaba masihana purkamana honne magi hajaraba adat adugi matungina mafam majdasu arui panduk asida Quran gi ayat asi purkamana takbir madudi Allah Rabbul Alamin habiri amasum aina ulalani mawazin adi amal namasim cumna qiyamat ki nimita
ayatki arthani haidikasi amasung masina aikoida kangali madudi ngasi aikoina koina tawriba amal afaba fattaba makal adini aywa makal animaki amal singasi qayamat ilmita on nabagi damakta Allah pang sir phala qaim tawragani ngasi aikoina pon ama lawba yonba matamda sir phala da oli sir phala da on beya posing kilogram da oli adagi fi oragana meter da oli lam oragana point da amasung foot masing da asuman oli nong sit oli meter gi hisab ta suman pon koding magi on na ba paimana amasung magi sir phala se to an to gana nei dunya da ikon se nei tasida su asumana ngasi dunya da mi bana on laga nei ba yoli ba asradi quran ba paimani to ba yam yawi lai ba mina hiena lawning ba yoli mina wa na peding ba masidi aru ba samasya se afam ko makta lai paimani am to toyum sum Allah rabbul alamin ngasi ikona kona taw ba amal sing asi wala ko matam dudadi kari ko amatta sir na halloy awan pasum da helloy ayen pasum da helloy asum hana chak chana insan aikoin ko gi amal sing on ba numit amal la ka doi hai ba numit adu qayamat hana kawi makhata na habiri wa anna a'mal bani adam wa qawluhum yuzan tamasum tasinamak bani adam ai insan loina maksud kawi iman wala urasu be iman urasu loina maksi adam gi auladi macha masuni to Allah rabbul alamin loina makna tawrima afaba fattaba magi magi dharma karma sing amal ibadah sing ase on gadam ichine nafra sing amasung madugi amal ibadat on ban mitudan neki gi thabukna lumba asing yamba mising adu faktani jannata chakadu se fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah Allah rabbul alamin ayat isna ay koy da kagan bire madudi amal on man mituda neki na lumma bakangudu makoy dudi yam nungai ba punsi mare lamada abidi jannat ki punsi da thambi gargani no apamta nahi daroi ning mathung de som ta nahi daroi makal koding maki mai pa pa apam ba do na piragani aduga wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya aduga wala ko matam duda neki na wadaba yang thukraba adu gunana lum kram kam o targadi makoi singa ram lekham hawiya oigani hawiya ibasi kaino gram gram chakatum leyaba tam thiraba dodaki maipon adu kawi aduna siraba ai maru mapang sing ulama ikram sing ai koi numi adugi damakta khallaga ngasi isma isana tawriba hatta gunasing asibuna Allah rabbul alamin gi mamanga unsil laga kaktuna tawba tila tawraga kuthuk halawna bhonasi aur he na neki gi thamuksi tawraga neki na lumuna ba aur koina hanjum matam da banda nangna ai gi damakta garam garam neki purai hai matam da ya amna puthok laga ya Allah si tawdari nangi damakta hai bi ngamba adugamba Allah na harau bi da ba amaliyan tawsi Allah para madugi pangal sebi person amasung sigraba jina hadrasing amal on gani haibasida tabi ibadai gi sigraba miyamna ulama sing de oina kangi awam tillau sina punsida ahal oina ngasi faktang bukhari khatamda lakpa tabu rambasu tabas yaram gani amal ibadat on gani haibasi tai kangi adugu mioi bagaya gi thamoi da jing na badi phawi mitna udaba amal ibadat asim karamai on gadoi banu hebisiko ikola namaz sole roza heli hajj tawre zakat pire tasbih tilawat sadaqa khairat asim chimbaldo mi tawi basi tawre koi loi heko aduda pirak kadam neki se koi bina ude to mitna udaba neki du karamai on gadani sumana guna mayam tawra su guna da soi koi na ude
تو ꯎꯗꯕ ꯒꯨꯅꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯀꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯂꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯚꯥꯏ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯔബ്ꯕꯨꯜ ꯥꯂꯃꯤꯟꯅ ꯅꯦꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯨꯅꯥ ꯑꯣꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯗꯤꯔꯤ ꯃꯨꯇꯂꯛꯅꯤ, ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯄꯨꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯟꯕꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯍaddisin ꯃꯨꯐꯥꯁꯁꯤꯔꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯒꯨꯅꯥꯁꯤꯡ ꯏꯕ ꯑꯃꯜꯅꯥꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ, ꯅꯦꯀꯤꯁꯤꯡ ꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯐꯔꯤꯁꯇꯥ ꯑꯅꯤꯅꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯖꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯀꯣ꯫ तो मकोई अनीना इरिबा खाता दु रजिस्टर दु गुना याम तवरदी गुना की सेना यामगनी गुना इबा रजिस्टर दु बोलो याम चावल अमसु नेकी याम तवरगना नेकी मसिंग दु इमतुगना मागी नेकी इरिबा सेना दु यामगनी बोलो सु चावगनी आये पोट अनी से ओनगनी गुना इरिबा मसु नेकी इरिबा रजिस्टर अनी से मसिवन ओनगनी है सु कोलमा याम है। अदुगा उलमा इकराम मयाम अमना मुफस्सिर मयाम अमना दोस्तो मियोइबा अइखोइगी जात असि मसिम ओनगनी अदु गुनाहगार सिंह है अल्लाह की मना का ओल मतम द पुना yang थोकेनी करिम द वजन लेरो अदुगा अल्लाह वाला सिंह नेकी वाला सिंह दी मखोइगी हक्सांग द ओल मतम द याम लोंगने याम वजन लेगनी अदु मोहिमाय पा कुदमना सिगा मरी ने द हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी मनी मांग सी मसाई पापा विसक मनी नोमा मांग खजूर पांबी मदा खजूर एक पनी कागज पदा मांगी फुगो मधु आने लोंगी नत्रंग पैजामा सेलंगनी मधु हांगो की दना फुगोम सी पुराई सी मयाम नु मतम द पिसक पिकतना मांगी फुगोम मधु उपान मयाम नु नोने अचुक मांगी एक फुद कई फुगो मसी पिकी पुराई से पिकी है दना अल्लाह की नबी अलैहि सलाम मफहम अदुल्लाई अल्लाह की नबी ने की न कोई नदी अब्दुल्ला इब्न मसऊद मयान कगी मागी मफहम पिकी है दना मागी खुजे के लोक नरी अदुबो अल्लाह की मनाका महा की मफहम से अमन वजन लेगनी अल्लाह की मनाका मागी हक्सान से ओला को मतम दरी मागी मफहम मफहम से मसाफन अमन लोग मरियम वजन लेगे सुमाइला अदुन सेसो पावलमनी उलमा इकराम सिंगी सान सिकोन गनी मोमिन सिंगी असुमना काफिर सिंगी वजन अमते लेबे कुरान द सुयावरी काफिर सिंगी अमन चावल मोय मुर्तर सो हशर के नमित ओला पदा मखोई वजन लेबे कर द बोल मेलू ले है तुम्हारा असुमना दोस्तों ओन में दोरी अमन सिंग अदो नसीदी चावफतबा मतमसना मसीदी फरमान पी वदा महाबता वदा करीम तारो सुई दे मीन उदर का डायरेक्ट अमल दो और अमल की नेकी दो ओन गेसु अल्लाह दी ओन गेनी लूब कैसो नहीं थी कुदम मानगा सी कोई ना हवा गाड़ी दा नत्र गाड़ी मचाता नोंसित हानी नोंसित हान मतम द मीटर ना ओन नहीं है मीटर कुंठा तापी कुंठा माता हापी हो तो नोंसित जिबी नो ओरे ची नोंसित ऊदी लेकिन ओन बंगमरा ngasi ngomne sumana mitta yauriba manga nasi mit ki doctor chalang oni minus asu plus asu nagi namit se asu kam na ubi mangan si asu maine result of b ati matungna anok se chashma se asu maina miwe bhai koi ki haksang de yauriba गर्मी जो हमारे जिस्म के अंदर गर्मी है वो हमारी आंखों के सामने नहीं है, नजर नहीं आती, लेकिन वो भी नापते हैं, तोलते हैं थर्मोमीटर के ज़रिए से। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो नज़र नहीं आती है वो आज इसी दुनिया में नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, तो उस पर हम सबको यकीन है कि हाँ ये सही है। तो सुबह दोस्तों कोई हक्सार दिया असाब अगर टेम्परेचर भी चांग से बाबू को ले थर्मोमीटर में चांग थोड़ा सुख नंगे डिग्री से साबरी चांग से ले को तो सुबह ना नुंसे कोली अतई तई पोट उदब मयाब कोली दोस्तों अदुर तरदी कोई बिन उदब अमल इबादत मयाम सिदा लागी माइके दे पीबी के तरफ नेकी सब तो डायरेक्ट मधु न कोन के है दसु करीम ते कोई सिंह न थोकते बहरहाल मखल अमोरो कोन नेकी न लूम मीसिंग मधु खतनी माई पाकदो से
ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯋꯥꯠꯂꯐꯥꯎꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗ ꯆꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯖꯥꯟꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯥ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕꯅꯤ ꯇꯥꯂꯤꯕ ꯏꯜꯃꯁꯤ ꯃꯋꯥꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯖꯥꯟꯒꯤ ꯖꯃꯥꯅꯤꯀꯣ مرمدی می خودی مکی عمل ورک دوری اور عمل کون کے دوری با سیر پھلا اللہ کی منع کا لئی بدو می خودی مکی تونگان با امم ویگنی ہے بسول آئی حدیث شریف اور عمل خودی مکی تونگان با سیر پھلا ویگنی ہے بسول آئی اور سیر پھلا دی اب وقت ویگنی دوئی نمکی کون کے دور سی ادو بیتر میاں کون مکی ورک دوری ورینا سیر پھلا امدو مدوهم موازین جماعی سیغال پرکنی میام کی اول نبسیر فلان سمان شدائی بہرحال امرو کوئی عمل عبادت اول بدوی وان اعمال بنی آدم اور بنی آدم نے کوئی عمل بنی مقصد مسیسو وقولهم وحیسو سندے کوئی وحیسی سید کوئی اول بدوی کوئی نتیگا سی حیدوی وحیسی سی اللہ تعالی بگم اللہ نفارو دیگم خلقا اکاما پیسونگانی جیرون جو چندی بیمان سونگانی سکان کھنگ دب دسو تونگا ہے کہ صندوقوا گانگی جن تھی بگی تھوچو توی تارک پا خجیتنگ صندوقون میں یماما چمائی ام توی تو سی پونک سے ریکورڈ پہنے لئے مرتنی اللہ کی مناکتا ہے یہ کو تھورک اول میں دوری بنے تو یہ عمر کی نگائی کوئی چین بریک پانسی چین نسلی سوئی گھرگا جہنم دا چھٹکی ادونا عمل دسو اور چین دگی حیدو وحی میام دسو کوئی سوئی درمہ کو نسی اللہ نمدودی پاگل بی بی پرسن مجاہد نہائی قسطاس ندرہ قسطاسن ہے وحی سے علی عدل انصاف این جا چنبا مکوی روم گی مرون دا رومی سنگی مرون دا سو قسطاس سنگ عدل انصاف مکوی وین جا چنبا مکوی ادوی لوگو لاکو وحی نی قرآن کریم کے آیات یاو ربا ونازع الموازین القسط آئی بسے چنبا سیر فلاد اون بن ہے بدون تقبیل سے اور ویقال القسط مصدر مقسط اور سمائنہ سحائلی مدودی قسط آئیم سے مصدر دی مقسط ہے وحی مدودی ادوی لکھور کو وحی دی اور سیگا ارتھا عادل چمنا بیچار تو بدو کوئی اور وَأَمَّا الْقَاسِطِ ادو قرآن کریم دا قاسط ہے وحی ہم سیاوی وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ ناقض قرآن دکو ادو ارتنا فَهُوَ الْجَائِرِ ظالم ظلم دوم کوئی ہنسا دوم کوئی تو قرآن دا حدیث لاکھے وائی سیدی چمنا بیچار تو وحی دنی ارتھا دینا ادو مکھا دارا پدہ حدیث نے اروئی با حدیث سی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ماگی استاد احمد ابن اشقام ایبا محدث ادرگی نقل دوبنی ادوگا ماگی استاد ادرہ محمد ابن فوزیل کوما ادرگی اما سن مہان نامکا ماگی استاد عمارہ بن قعقع ایبا ادرگی مطنگ دا مہان نامکا ماگی استاد ابی زرعان دگی نقل دوبنی ابو زرعان نامکا ماگی استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دگی نقل دوبنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میام خبیر با ادو مشہور صحابی منی حدیث پائیتی ہے نچی ماں پوکی با صحابی امنی ماں کسی صحابہ سے دی منو کی دپاسی نی مرکتا پائیتی ہے حدیث چی ماں پوکمان نوبی سی منو دنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نمدہ حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی مشہور محدث مہانا نقل توی کنادری ای ہوئی نمسی رب آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دگی مدنی ای ہوئی نمسی رب آقا نگری حبی رمی کلمتان حبیبتان وہی یعنی کھٹن لئی مدو یامنا نمسی الى الرحمن رحمان ای اللہ رب العالمین کی اسم ذات اسیم بمنا اللہ بسنی کو ادی مدونگا اللہ کی فجر افا کولوی ملین موگراغ ماپن ادی منون دی رحمان دی رحیم تو رحمان مراد اللہ ہے اللہ نصیر وقو مانا یامنا پامبا وحی انجی تنگ لئی سکانانا ہری بنا ای کوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سنہاری با کلمہ علی وحی انیدو خفیفتانی علی اللسان یامنی یامی چمباندہ ایدی چمباندہ حیدو کو مدبدا اروبا وحی متے وحی سے ارو لئیدنا حیدو کو لوم بسو لئی توقع ممدہ ہو لئی لومن کی در وحیدو ادو اللہ کی نبی نحیمی رسی آئی وحی رسی اللہ نے امن سو پامبا یامن مصیبہ ادو امن کا یامن سو لائبا حیدو کو یامن یامو وحی نے
Allah na pami hai tu na mati amne luram gadra ni khalum be kana gun ko luram gadra simha bunga moidra son bunga moidra sumana khalam basuya adu Allah ki nabi na kariyagi ai Allah rabbul alamin na pami ba usira ba wahai abi dudi haido padasu yamna la yani ko ala lisan zaban da ituna aduga saqilatan fil mizan amal na ola pa matamdali am lung ni yam lung ni ha lung ba hi sine maru oi sine dosto ha pot yam badu natte arum ko tugine belu le idolsi sanasi amal yami lung ne charu ko thong ama poti ko thong amane lekin o luma tamdali ke so leite belu leite mamal leite lekin sana kiloma am tangi am nungi sumana atang bosi wazan legini Allah ni manaka belu legini edini ki bilaina amal bilaina aduna Allah ni nabi na saqilatan fil mizan aywa wahai ani go madu Allah ni manaka ko matamdan mi amna ibunga wahai amal uwan badal lumhan ye na khan badani ai koi thabuk ahum to botai mun tabi jannah si ko si ai koi de amal kudi maksi in Allah ni manaka ko lummat amna ya lumhan baina pamni wazan le laga ai amal si amal lumhan laga ai mai pa jannah ta chatu pami adu dardi faidi ahan bada iman girolan afa amal tawsine iman yauda da afa amal mayam tarsu afa mo yan bandar aduna iman ngelon na afaba amal yamna taw masini koi amal du banda bagi ahan ba shart si ani subna anima amal du tawla tamda ikhlas tamoi ase bani Allah ka kan yawi na banai se masi khalaga taw basi amaka ani subna tamai phada posaka bani amal se lumna ba to bhai iman su yaure amal su taw कभी कुछ हाई अली से शर्त से इखलास ऐसी याव के बता रहे कि इकोई की नमाज रोजा इबादत वो इनम करीम बता कि ने वो जन्म तले अल्लाह की बनाता अदुना अली से शर्त नहीं अमल को वजनी बनाने के लिए ये दूसरा शर्त इखलास का होना इखलास है दिखाना भाई तौरी बतबतु अल्लाह पानियाबी न बगी तमक तनिया ने खान नी को हन्न बनाता आवजिती lupa manga dara tang birasu mobile ka pakai thagal iman lupa dara di hai singam di si Allah ni abina ko kawudra mingan utam kawudra sumaina namaz solo mi wanna bagi sadaqa khairat taw mi wanna bagi hal chalo hazini hayna bagi ilm damu alim hayna ba hafiz hayna ba sumaina aina majidam sare madrasam sare hayna ba sigi damak taw ko tarage dosto अब तबक ईसा ईसा खली बदो अल्लाह की मना कदी दैरमर करीम ते इखलास याव तदर मर जीरो चक्कर में तो सब मदान कामयाबी के लिए अमाल को वजनी बनाने के लिए पहला शर्त है ईमान और उसके साथ अमाल सालिहा दूसरा शर्त है इखलास और तीसरा शर्त है इत्तिबाए सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतों तब मगर थबक कदी मकाम थोक दोस्तों तो आएगी ईमान सु यावरे अमल सु तौरे इखलास सु यावरे तभी मुझे आइने तौये थबक तो नबी की तरीका से नक्ते नबी की मतों तमगा तब थबक नक्ते अदो फिर दूसरों कबूल वजनी को बोला महबूब से आई कोई अमल खुद ही मक्का तंगाई बदे आन बदनी कोई दा ईमान से बराबर कौन मरी कौन सी सुपा दिल लगे तो बनी अच्छे पर ईमान को अनि सुबना आई में ईमान से के बना अफा अमल से सु तीरा का हंग का तबंग करना और तक दबनी अनु गनवइन अनि सुबना इखलास अल्लाह पाक यामी नबगी द वक्तनी ने खल के कोई अमल खुद ही मुतम होना से को इंशाअल्लाह नी वन में तौर से पा पैसा खरीद कर पी जरा पी मी का लौरी मी का मासे कुछ सामने हमें फोटो मोबाइल का अपने थागल क्या मेरी इखलास का ये तरह से नहीं की सकता इसी में का पी का सुने रमवे हदीस में सदका खैरात का तवीना गुलबमगी और आलिममगी शहीद अमगी अहुम वालाहिद अहुम मत अल्लाह पाना हंगे नंग सी तौर दी करी मकोई मसान दी कुंगनी अल्लाह नंगी तमक अल्लाह ने नंग ना तौबदो आई गी तमक तनती नियो द कोट बई तमक तौबनी मिंचर की तमक तौबनी नंगी मिंचर दुनिया दे ले हुए चलो आई गी नाक के सुले के जीरो चक्कर में
حدیث اللہ علیہ وسلم بار بار دعوت ادن حوزے کے مدام جدائی کوئی نسوم کو گنا آئی گئی اخلاص سے مسیح اپنا پچھن لگے تھا کم تب لگوت نبا میجد کوئی نبا خبر دا ہفتوں نبا موبائل دا فیس بک آپ کا رجمہ اب تو لگے مسلم اللہ کی نمک تکھل لگا اسانی نیکی دلوچن بھی ہو کنا دا سوائی دو انہوں تمہیں نبی ہو صدقہ بھی ہو زکاة بھی ہو نماز چلو تسبیح چلو تمہیں اللہ کی نمک ایتھو کرنو ہائیتو کرنو فوٹو نام کرنو کاری نو توس اللہ کی منع تائفل یہ بونی کول ہونی مطمئن دا کول مدر وزن لیتا کول میں اور مگر کاری نو پھن کانا توس اللہ پاک مسئلہ پاک تو بھی سنوں عمل خدمہ کے خلاص کے ساتھ دا عمل خدمہ نبی کی سنت کی طریقہ ادو دردی خدی تو ترجم انشاءاللہ چاہم لرمگنی اللہ یامنا لمن بیگنے اللہ پاک تو سی وحی انی سی مقصود تین وحی نے ادو یامنا لمن حرسی کاری مرم دیگن آئی کاتا سکمت تصویر تعلیم تا وحی مچا کردی چھوڑ مسے مسجد ایام بنا میوئی بسنگا اوٹ نبی تا گندے واسی اوٹ پدا کسو میام دا آئی عزت میچل ورے کسی مچا ہم جب زیوان کھن بھی چاہوں جو عبادت نے اوٹ اسے دے ادو سی اخلاص کے ساتھ امیر خدیم ایام بنا تا گنے ادھئی کلمہ سی وحی سی مساگی متی کبن دون سو مرم ورگا اور اخلاص تا توبگی مرم سوئی بنا مرم ورگا یامنا لوگ میں حرم ہے تو سی کہ وحی سمت سو یامنا لوگ میں حرم سے ay koy na mi ko na may damata so wala na bulta ta so bin pan to sam la dan musir wa jinna hadrasi aziz talabasi ay koy a'mal bani masi Allah ban yabina wa khatti dam to hele siko adu hay wahi ani du dikarino subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim miyam suai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم انشاءاللہ سب کو یاد ہو جائے گا نا تو یہ تسبیح ہے بہت پاکیزہ بہت پیاری اللہ رب العالمین کے نزدیک لہذا ہم سب اس کو یاد کریں اور صبح شام اس کے 100 مرتبہ پڑھیں بہت بڑا فائدہ ہوگا بہت وزنی ہوگا آپ کے ہمارے اعمال میں پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ زندگی بھر کا ایک وظیفہ بنا لو اس تسبیح کو دوسرے تسبیحات جتنے آپ پڑھتے ہوں گے اپنے بزرگوں نے استادوں نے اپنے مشائخ نے بتائے ہوں گے اس کو بھی کرو اس کے ساتھ ساتھ اس تسبیح کو بھی ہم اپنا وظیفہ زندگی بنا لیں تو بہرحال یہ تسبیح ہے ان دو تسبیحوں کے ساتھ یہ کتاب ختم ہو رہا ہے تو مفسر و مرسی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہو بدا اخلاص کی وفم اروئی بدا اللہ کی مبی لورگا اور اخلاص کے ساتھ عمل عبادت لورگا عیسائی شاہی اعمال سندو کھل لیبا وزن لیبا کو ہلگا کوئی مائی پاکری ادنا اخلاص لیبتائے نوئے اخلاص کو سیر و سیر نبتائے ہائی بسی تاکبیر ہے کوئی دا اہو بدسو اروئی بدسو قریب حدیث اسینہ علی سے پوچھل لگا تائی بسی اعمال فتنہ کی اہو بدسو اخلاص مایائی دسو اخلاص اروئی بدسو اسو مائی تورگا کوئی وفات کوئی خردی مائی پاکر ہائی بدونی تو انشاءاللہ ہائی بات تسبیح حدیث ہے کوئی برابر سونے میں توسی مائی ارتر سبحان اللہ اللہ یامن سیری ہائی بنی و بحمدی امزمہ کی متک مگل تھاگت چرے ہائی بنی سبحان اللہ العظیم امزم اللہ یامن سیری امزم متک مگل چاوی ہائی بنی اللہ رب العالمین کوئی وہ عمل کی پاک لپی سنو حضرت کوئی گھوران غائبہ متیم صاحب دامن برکاتوں یامن اور سنا آبا کہیں نکم اہم دگی لنگی راگا قریباً خطاب بھنگدنا مانگ پھنبیرے ادن سیگا مری لنما سارنا ہائی بنی درکار و لکن مکتو ہائی ضروری لے ادن حضرت کی یامن مرور ہم سے پڑتا ہوں رسی اللہ رب العالمین کوئی خود مکتو عمل کی پاک لپی سنو عزیز طالب علم سینا کوئی من حضرت کو ہم طاقت بنی اور کوئی لوئی نمک کی دمک سکانا وہ ہم نے مانگ دلاکتو بسی اب تسو ہم